te tūlu tō wala tālke lāta ia mai pōne. Ko e matakau he palemia ko watu ke he atu kuki ailani ke lāta moe whanoanga he tau te kitaki he Pasifika. Kua whakafo e maweheanga he whale tupe Niue Bank. Moe tau hata ki anga ha kua hoko a tau tūlu ke he mga hala tōa whā. Whakalawhalahi atu ke mga ahoa whiawhineiha, kua au ko lo sana sani holosi hanei ha tau tūlu tau wala tala tutupu ke lata ia mai a whiawhi. Whakamua ko e matakau Niue ne whenonga mai palemia Dalton Tangilangi ke he whanoanga ke limawhumaua aki he tau takitaki he tau motu he Pasifika ke he atuku ki alani. Toko taha e iki pule me toko ua e tau e ke pule ko watu mai matakau he palemia. Mai longa ko e la ia e toko longa pehe nei e matakau Niue ko watu ki he tau whanoanga he tau motu he Pasifika. Ko whitāni e tau whanoanga he kamata he ahongo fua, mo e amanaki ke e whakausi ki he awhlaile, mo e liliu mai alau tūlu ki he motu he oki whahatapu. Kua kisia ai ki he tau whailoanga mai he whakatuwhano, mo e whalu he tau ātani kua pōki ai ki he motu nā ko rarotonga ki oki whahitapu, ko e matakau ni watu mai palemia, mo e hana toko ua ko Tania, puto i ai e iki pule he patanga he tau whahinga hoa tufungasia, ko lilifu ko Mona S.I.N.U. Pihia moe e ke pule ha tamokotonga lilifu Ricky Makani, moe ke pule he maanga ko Avasele, ko lilifu ko Peter Varanofisi. Ko watu foki e tohi kupu lahi e whakatuwhano pileni tālangi, moe e hangai tohi kupu ko Gayleen Tasmania. Mai longa BCN News, ko e la ia kua lahi pihenei e matakau Niue kua watu ke he tau whanoanga ke he tau takitaki, he tau motu he Pasifika. Hoko atu e whenanga ki he motu ko Rarotonga he awhiawhi aha whaiumu, mo e whinatu palemia ko Tangilangi Whileweia, mo e palemia he atu kuki alani lilifu ko Mark Brown. Ko e pongi he ahoi ni awhi ko whakatutala foki e matakau he palemia Niue, mo e matakau he hukui he motu ko Saina. Kua kamata ai do whanoanga he ahongo fua he whahitapu nei, mo e whakaosi, amanaki ke whakaosi he aho whlaile he whahitapu nei. Ko e palemia he motu he atu kuki ailani, ko lilifu ko Mark Brown, ka takitaki e tau whanoanga he tau takitaki he tau motu Pasifika. Ko e whahitapu ko mongalene whakailoa ai he whakatuwhono, kua whakafo e maweanga ngahua he whale tupe Niue Bank, ke he 5 e tau kamata he aho taha, he mahina nei ha Novema ua awhi uafu matulu, ke hoko atu ke he tau ua awhi uafu mawalu. Ko e tau ki hongo fulua ki anei tali mai he kamatanga hoa e whale tupe Niue Bank i Niue, he tau ua awhi mai hongo fulu matulu. Ke he tau whakailoanga he mai he whakatuwhano Niue mai whale tupe Niue Bank ne mau ai he awhlaile he whahitapu e kua male. Kua whakakisi ai do manatu he takitaki CEO he Niue Bank ko Steve Jokovic, mo e pehea ia kua lahi whiawhia hana, mo e matakau Niue Bank ke whakafo e maweheanga ngahua mo e whakatuwhano Niue. Lahi whiawhia ha Jokovic ha koe tau whakawhitu ianga mawhala, he tau tangata Niue mo i motu ko New Zealand ko tūmau ki e whakaonga e whale tupe Niue Bank, ke tau puhala tau si pisinesi si pihia foki, ke lata mo i tau whikau whakahu tupe he tau tangata he motu, ko whakamuka ha koe tau teke nolo fō he mga hala nei. Ne whakatū mo i ka matanga hoa e whale tupe Niue Bank he motu he tau ua whiong whumatolu, ko whakatūpa waki he whakatuwhono taha kautaha ni whakahingogo Niue Commercial Enterprises Limited, ke le veki ke tau whakaholoanga he whale tupe Niue Bank. Pehe mai e tau manatu e palemia lilifu o Dalton Tangilangi, lahi e mahuinga he whakawhituianga Niue mo Niue Bank, ha kua whakamuka tau puhala whakahu, mo e tāki tupe he tau tangata he motu sipihia foki, ke he tau tangata Niue ne no nofu ke he tau mutu kehe. Toko taha e seo mai taha e tau whanau a aonga tuku lunga, kua amanaki ke tau se halo tūlu e tau kamatamata ke tau whakakoanga NCEA he tau nei. Kua whitāni he kamata i niawhi mo e tau kamatamata he tau waheanga tau hong fulmatulu ke tau whakakoanga statistics he mongopungipungi mo e tau kamatamata geography he tau waheanga hong fulmataha he mga hoa whiawhi i niawhi. Talahau mai hanga i ulu aonga ko Moira Jackson, ko e tau whakaholoanga ko kamata fōu he tau nei, ko e tau kamatamata he tau whanau he tau waheanga tau hongo fulu. Toko tōnungo fulu alo tūlu he tau whanau he tau waheanga nei, ko amanaki ke tau se tau kamatamata NCEA ke he tau whakakoanga wangahau Niue. Ko e tau whakamua nei kua whakataia i e tau kamatamata nei. Toko ua whamaona e tau whanau he tau waheanga tau hongo fulmataha, toko ua whamaona fōke e tau whanau he waheanga tau hongo fulmaua, mo e toko hongo fulmahiwa lau tūru he tau whanau he waheanga tau hongo fulmatōru.
Kua kamata I nea fi e tau kamata mata halau tūru a to hoko atu ke he aho uofu mahiwa he mahina nei ha Novema. Talahau mai a Moira Jackson, goe tau kamata mata osi tō whakahoko ke he whale tolo he aonga ka e whai kamata mata ka tause ke he tau poko aonga ICT. Hako hoko tau tūlu ke he mahala tua wha, ko whitāni e whahenga hua leo leo, mo tau le kua tupu whakaofo, he mautali mo tau whakatoka anga kai ke ko whaia wha ke lau ia e motu. Koe whahenga hua leo leo, me ofisa mo tau le kua tupu whakaofo, e matapatu whahenga hua, ko alango kia i e tau whakatoka anga he whakatufono, ke lata mo tau mga hala tua wha. Hanei e tau hatakianga, ko liu ke whamanatu, ha kua hoko a tau tūlu ke tau mga hala tua wha. Ko whakatūtala ia BCN News, mo i taki leo leo ko Tim Wilson, hangauia ke he tau whakaholoanga, ha kua hoko tau tūlu ke mga hala tua wha. Tung nei loa tonu koe ka mataanga he mga hala wha koe aho tahi e November. Hoko ke whakahikoanga he mahina parila. Si ka mata mai e mga huia ni osi e mga hala toa wha he tau amori, ni ka mata mo tolu he whaingohua ke tau se osi ke lata mo e tau nei. Si Mautau seosio mautolu, mo i mautali a mautolu, ki ne ke hoko mai taha wha ke e motu, ko ngā hua mautolu ke he tau whare ki o atu e tau tangata ke nofu ki ai, ka tau taha wha, tonge he aonga he tau whanau iki I pariasi. Ko ngā hua fōki e whahinga hua, mai tau le kua tupu whakaofo ki he tau pū tangi lahi, ke mai ki ai ke I loa e tau ngaho kua whaile kua ai, tunga e tau peo tolo tua, po ke tau a wha. Kua sivi ai e tau pū nei I neafi, mo ki sia ko ngā hua mitaki mo e leo lahi ke longona he tau tangata. Whawafalahi atu, ko tau lewa whakatangitani se ao, ko tau lewa whakatangitani whakataitari ke mga honai. Pesi ni he toko ngā hoa e tau tangata ngā hua ke whahinga hua leo leo, kai pihe e taki leo leo koe mga hala toa wha, ngā hua au loa e whahinga hua leo leo, mo whaulu he tau whahinga hua he whakatu whono. Ko e tau langamatai fōki nei ke lata ia mo lau tōlu, ne ngā huai mai tau wai ofisa he tau le kua tupu whakaofo. Ko kula he tau numela mo tolu mga nei. Kei kamata mo tolu ke sia tu numela mo tolu ke uni hake. Ko e tau ko ua he tau whanau ngā hua mo tolu ni kua le niu mai ke ngā hua. Mo he amana ki whainangata fōki ka kamata he mata ulu ha Ianuali. Ke hao ke ngā hua mamatolu. Si ai koe ngā hua, he whai ngā hua nei nei ngā hua ki tau le kua pehe nei, kai pehe tau mai tā wha, si wha marolo a whalu a whai ngā hua, tunga e tamasiafi, mo i whai marolo sino, mo i transport, mo i whalu a whai ngā hua whoki ki au mai, ki a langomatai a mautolu. Kai mene ke mai long e rangata he motu, kai pehe hokoro tolu ki he hatakianga lanukula, kona nofo osi ni a mautolu ki nei, ke whare nei a mautolu, mo i ona ke tau mana ni tutupu, ke me ke a mautolu ki o atu ke langamatai ka ausi e matangi marolo. Ai o atu mautolu ka toe a whahe mongoia, ke langamatai ra rangata, hako e hanga ke alea lahi ke he tau mamui he ra rangata ngā hua mautolu. Si koe mena ni ke mai longa, koe lanu moana, mo i lanu ango, koe tau mga hala ia, koe tau mga hala ki tau siosi. Koe tau whakataianga ki he tau numela a wha, ki he mga hala toa wha nei, kua whakataitai ke tolu e a wha, ka lau ia e motu. Mai longa fōki, koe amanaki e motu ke whakamanatu ua fulu e tau, he tali mai he a wha lahi ko heta he tau uawhi, mo e wha ni lau ia e motu. Liu ni ke whakamanatu ke tau tangata he motu, ke no nofo mautali, hako hoko toa e tau tolu ke he mga hala toa wha. Koe whahita pukua mole ne hoko mai e wakatonga he Matako Royal New Zealand Navy koe HMNZS Manua Niue mo i whai mga haune nofua i ke he motu. Takitaki ai Commander Von Gray mo i wina e ia e hukui pale mia ko lilifu ko soni a talangi mo i whalu fōki ke o atu ke he wakatonga i ne awhi. Nā kai wha kisia tū mau i tō wakatonga tau ki he motu kai ka lawea ki hoko mai, wha whaisiana ki o atu whalu ki he wakatonga. I ne awhi ne kua wina he takita ki he wakatonga Manawa Niue ko Commander Yvonne Gray e hukui pale mia he motu lilifu ko Sonia Tālangi me whalu he tau whiwhine ne whakahinga o Women in Maritime ki o atu ai ki he wakatonga. Ko wina fōki e ia e matakau whakapuloa mo i whinatu ai tangata pukiata ki e tapaki e tau ata nei.
Kua ahiahi mai e wakatonga HMNZS Manawa Niue ki Niue, ki he whakaholoanga ni whakahingoa wai Operation Calypso. Fitu e whahitapu ke ahiahi mai ki Niue, tō atu ki he motu ko Fisi, mo e whakaosi ki he motu ko Vanuatu. Koe wakatonga nei fōki ne toka ai e tau koloa langomatai Humanitarian Aid and Disaster Relief Supplies, he whakatuwhano New Zealandi, ka whaile kua tupu whakaofo, kua tupu ai ki he tau motu e Pasifika. Taha e bulo tu mai he matakau Secretariat of the Pacific Community, koe SPC ne hoko mai ke he motu he whahita bua male, ko Meg D. Thomas, koe Regional Navigation Project Advisor, ko hoko mai ke he motu ke ngā hua me whahi maritime ke kisia, e tau puhala ngā hua ke lewe kianga me tau pipuianga ke lata me tau ngā hua ke he moana puke lahi. Whina te whōki a ia ke he ulu ko Bevelisi he whāheta pua mole, mo e matakau mai he nao, mo e tau ofisa he whakatuwhono, ke kisia e tau puhala ke whae te ke nolo, ke mai ke he tau wakatonga ke i loa koe taha e ulu ke he tau walatahina ha Niue. Ke aua pē e tau wakatonga ki ai. Koe tau le kua whātupu he nakai mai longa he tau wakatonga koe taha e ulu iai. Talahau mai a Thomas ke a BCN News, tō lahi e whiawhia hana ke tau ngā hua ha Niue ke he puipuianga he tau walatahi he motu. Ko e tau ngā hua he whakatuwhono mai matakau ha Niue Ocean Wide, kua lata ki muitua ki ai e wholu he tau motu Pasifika, he talahau mai e Thomas. Ko e tau whakaholoanga ngā hua ke tau puhala tu, kua hoko e tau tā sila ke he palia i Avasele mai he maanga ko Hakupu. Kua wali foke e puhala tu ke hoko mai ke tanga waka i Alofitonga, kanaka i la tā sila ia. Kua matuta ke tau ngā hua ke he lalopalia i Tapio, ke wali simene ke he wala puhala tu ia. Kua kamata foke ke wali simene tau hala lakahui koe tau footpaths anei mai he male wakalele. Ke whakausia ke te walatala tau tūlu ke pōuli he pōnei, koe tau whiua Rockman he whai whenonga e waewa, ko kamata i neofi, moe tau langa pasikala, ta hori moe poi, hongo fule kilomita he poi, moe langa pasikala, ne kamata moe whakausi ke he kalaupu ta whapolosea. Tō matuta ke tau whiua nei a pungipongi, koe 5 kilomita ka poi ai moe whakausi he autoloto, poi tūlu kilomita, langa pasikala, hongo fule kilomita, moe toho taume. Tau se osi ke he kalaputa whapolosea nā i whanua kula e tau whiua nei. Sebe anā te tūlo tau walatala tutupu e lata ia moi a whiawhinei, no wha me munui nei pō tau liwa tau tūlu ke whileweia ke whāhita pukahau kolo sana so ni holo nei, ko ma wehe atu ke hea whiawhi, no wha me munui nei pō.